bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi cha phakade mfethu ngithi angilande lensizwa ngibuye nayiphila mfethu lensizwa iyawudla ukotini iyakhulazi ngapha mfethu kahle kahle nawe nje ngose emabhinca mfethu ngicabanga ukuthi lensizwa isibuko kuwe umzukulu ayiyakhuphuka manisuka ayiyakhuphuka uyambona umzukulu ukuthi lento lena ikuye ngaphakathi yabona afemba impela kule ntwana uyafemba kufemba wena ke la abona mthonga umzukulu sesijwayele kabi manje futhi usijaba lo mfaka lo mqondo usijaba yazi shembe uthini fashion killer angiyikho ifashion enjengale ethatha amalukojana imsila yeziKlabhu lena ayithandela ngayimzimbini ngathi uyemula uyabona anombhothula amagobongo ngasikas mina ukuthi uyithatha apho umzukulu imali yokuthi lokho ehlela lemicupho le ngoba akekhathali nje nakusazi ngavuka ngomunye athi bona sekuhlangana ishalati yabona nje ishe takho nathi ishalati yabona nje yabona afeta futhi yabona yabe sinona ke ngoba lento iyayibona ukuthi iyayikhulula lento emoyeni ngazozwa yabona